Amo yun, dito yung challenge ko kada kayong para ti Apo, ti biyag tayo agserbi. Isipin nyo mga kautida, ito. As an introduction. Bago tayo pumunta sa lesson natin. Okay. It does not matter no nabaknang ka, unuhang ka nabaknang. No nangatot ti inadal mo, wenuhan nga nangatot na adal mo. No dabalay mo, uno awan. If you are a Christian, the question is this, are you doing the will of God? Kaduray mo nagdakkel ti kapilyata yun, no? Dutay mo't aramiden ti will ti Apo. Hello? Amen. Uri nagadutay nga members, no? Dutay mo't agsusoul win. Di ba tayo church nga batitan nga actibot soul winning, they're doing the will of God. Eh sa church nga nagdakkel, di na mo't ubraan ti will of God, di mo't agsusoul winning. Amen. So the question is, are you doing the will of God? Deta nga kanayin ti saludsudam ti bagim. And I'm telling you, ti panangaramid mo ti will ti Apo kakabsat, ag-struggle ka because your flesh, the world, and the devil will bring those struggles mangigawid king ka. So nga, ti lesson ko kada kaita nga malem is this. Pamudi titlean. Pamudi title. To successfully fulfill God's will, we have to overcome the following. Amen ba? Tapno may aramid tayo, ti pagayatan, ti Apo ti biyag tayo, dagitoy, dagiti banag, nga kasapulan nga overcome, ta isudat mangigawid, hamo ipalubos nga isudat, ti ag-kick in yan ta panunot mo, mang-govern ta biyag mo, wano agbalin nga rason, nga hamo maaramid, or nurinugyanam ti will of God, hamo maipatpatuloyen, gapulaan ka digitoy nga banbanag. You have to overcome these things so you can successfully fulfill, not only start to do, but fulfill it. The word fulfill means you have to continue to do it until you finish that task. That's the word fulfill. Dito, ilipas mo nga aramidan, dito nga ipapaaramid, iti apogin ka. Siyempre, along the way, ado dagiti sumangbay nga challenges. So there are 8 things that you need to overcome. Basically, manayunan tupay ka dagiti sumaganad kakabsat. But let's go. The first challenge, or the first struggle that you have to overcome to fulfill God's will is number 1, doubt. You need to overcome doubts. There come a point in your life nga solisugan na ka ni Satan nga pagdwa-dwaan na ka kaday jay imbaga iti Apo ken ka. The reason why many believers are not doing the will of God is probably first, they are doubting and they're thinking, may plano ba ang Diyos sa akin? I think nila pastor ti adda plano ti Apo ken kuana. Kasi no, gistorya ni pastor, grabe ang Panginoon. Parang sa kanya lang may plano. Parang kay Preacher Glenn lang ang may plano ang Diyos. Parang kay Pastor John lang. Ako kaya, meron siyang plano. Guys, kung malaman mo, God has a plan for you. Nawatan niyo kabsat? Uray di kita problema nga sumangsangbay ta biyag mo, ipalubos ti Apo, amom no apay, adda plano na kadigita nga bambanag. Amen. Isu nga nagdudumteng ti problema, kadagdudo at panunot mo, no agpatuloy ka pa yung agserbi ti Apo, no saan, no ituloy mo pa iti agcommit ti Apo, no saan, because of these problems that overwhelm you, I want you to remember, listen very carefully, do not let doubt kick into your mind or govern your emotions, because even the very problems that's happening in your life, all things work together for good. Why? Because at the plano ni Apo Diyos kadigita nga problema. He wants to turn them to become a blessing into your life. Amen. Don't ever doubt God. Amen. So ako nam Apo, thank you for this reminder. Thank you for this truth. Without God, kung tayo, adang ata plano ti Apo ti biyag ko, adda plano iti Apo kin ka.
Ibaga man kadeta kaabay mo, adda plano ti Apo king ka, isong kagar-aramid ti sarilim. Come on, tell your seatmate, adda plano ni Apo Diyos king ka, isong kagar-aramid ti sarilim. Amen ba mga kapatid? Looking po tayo, Ephesians chapter 5. Okay? Tingnan natin ang sinasabi ng Bible. Ephesians chapter 5. And I encourage you to stick to the plan of God. Ephesians chapter 5. Kuna na dito yun eh. Verse 15, 16, 17. Kamin mo. Ephesians 5:15. See then, anat kitam, anat dapat nga no see then kuna na ngamin dito Ilocano kat kitain nyo kuna na ngamin eh. Tiyan na sa kat isot atupagem. Ikasom. See then that ye walk circumspectly, not, aganad, magnaanga na siya anad, not as fools, but as wise. Live wisely. Amoy ti difference ti knowledge kan wisdom kakabsat. Hello? Knowledge is knowing that tomato is a fruit. But wisdom is wisdom is not placing tomato in a fruit salad. That's wisdom. Knowledge, amom nga di kamatis, bunga, prutas. Ngam ti wisdom, hambo usaran di kamatis, nga ilaok mo't fruit salad. Okay? See then that you walk circumspectly, not as fools but as wise. 16, redeeming the time. Because the days are evil. 17, wherefore be ye not unwise, but understanding what the will of the Lord is. Amen. Oh. Nanang, ada plano ti Apo para kang ka. Tatang, ada plano ni Apo Diyos king ka. Students, ada plano ti Apo para kang ka. Working people, ada plano ti Apo para kada kayo. God is a plan for your life. And never doubt it. Number 2, may kadwa nga dapat i-overcome tayo so that we can fulfill God's will is fear. Fear. Buteng. Buteng. Oo. Hantay dapat nga mabuteng kadagiti anyaman nga rasunes nga pagbutbut ngan tayo, gapuna nga di tayo maaramid ti pagayatan iti Apo. Identify all your fears. Nga digiti nga fears, you consider them as obstacles, hindrances, causing you not to attempt, okay? Discouraging you, nga hankan nga ag-attempt nga para iti Apo because you are simply afraid. May isa kadigiti fear ti kadwang kakabsat is the fear of failure. What if I fail? Kasano nga rodan no inaramid ko kat saan nga nagbalaygi? Well, you know, if you attempt to do the will of God, you serve the Lord and it failed. By the way, no inaramid mo ti pagayatan ti Apo kat nagfail, hangka nga nagfail because di panangaramid mo ti pagayatan ti Apo, success yun. Halimbawa, napang ka nag-soul win, hanga imawat di jay sinol win mo. So kala failure, amen? Pero hangka failure, kasi inaramid mo jay trabaho nga mapan ag soul win. Hello? Nagawis ka, awan imay, 50 ti binunungam ti imbitasyon nga umay maki-church, wano agbuya ti live stream, ni uray maysa, awan imay. So parang failure, di ba? Kasi kaskalanapan, nagbaniit, awan nayawid mo nga ikan. Pero no once nga inaramid mo ti pagayatan ti Apo, awan failure. Because your duty is just to obey the will of God and leaving the results to Him. Bahala ang Diyos sa resulta sapagkat ang responsibilidad mo sumunod sa pinagagawa ng Panginoon. Yan ang success. Bahala ang Diyos sa result, mga kapatid. And we pray nga the resulta nga itad iti Apo. Hello?
Oh. Siyempre, kung hindi mo naman ginawa ng maayos, talagang failure. So, dapat gawin mo ng maayos. Fear of failure. Mabaling nga ti pagdanagan tayo nga nagpatuloy kakabsat, kat adu digiti failures tayo tinaglabas. These failures in the past are keeping us from moving forward. We have to fail forward. Ano kayo nang sa deta? Kita man ni Thomas Alva Edison, he failed 1,000 times, but he did not look at his failures as misery. He looked at his failures as learning lessons. Kung na naging kwa na, you have failed 1,000 times. He said, no. I have found 1,000 times that the bulb cannot work. So he was looking for ways for it to work. Don't be afraid to fail. When you fail, you rise up again. Amen. Ang nakasla dete may sabis-bisita di pasukin ide. Hanyo tultuladan deto eh. Hanay may nakikimgimungan. Nagbacksliden. Idi mapang ko bisitaan ng kakabsat. Kat, agbisbisyo mo tan. Kung naking kuha na, Brad, subli ka ti Apo. Awan makitam nga na saya ta biyag ka deta sursurutam nga dalan mo ita. Ti Apo lat pakakitam ti naimbag nga biyag. Kung na kanyak, among pastor, da ito blakak matlanganan, da ito yaklatan, agtultuloy dito. Yung kuna nakakabsaan. Da ito blak ka nun, itultuloy na kanlatan. Ay kat nagmahaagang kakabsaan. Apay nung nagtakalding mo, bay amlatan. Haana. Oh. Kat natulid ka nung natadyayan, ijay na kanlatan. What a mind. Diyak ang mo kakabsat nung naggapon na nga prinsipyo, di nga mentality na. But that is not a good mindset. So if you fail, kung ano J Bible, the righteous man falleth 7 times, but riseth up again. Kada matulid, bumangon. Matuang tumanan, bumangon ka man na. O, intay man ti business kakabsat. Kasano nga agbalaygi ka nga negosyante, nung nag-fail ka lang ka, di mo kayatan nga ag-business. Among ti businessman, sarakam nga talaga eh. Oh, nung nag-start ka business, it did not work. Oh, you have to start another one. Ganyan talaga. Do not be afraid to start. All over again. Why? Because ti parabor ti Apo ket dakdakkel ngem dagiti failures tayo. No pagbalbalinam nga rason deta failure mo nga isot gapuna nga di mo kayat nga ituloy nga aramiden ti pagayatan ti Apo king kaibagak king kakabsat dakdakkel ti parabor ni Apo Dios nga mangtarimaan mang-restore king ka takayat na nga ilipas mo di imparamid na king ka. Kuna na di Bible, where sin abound, grace did much more abound. Of course, hanga isutrason na nga garamit tayo diado nga dakas, ngam adda pagsadagan tayo, no da tayo kakabsat, ket matuang, ket kuna tayo Apo na tuangag, nga magyamanak adda parabor mo, nga mangibangon kanyak. What a blessing. Oh, gasam neta kuna na I will strengthen thee, I will uphold thee. Oh. Kasi, dinggan nyo kabsat, amo deta I will uphold. Hanga datay timang tingtinggal ka na po Diyos eh. Isut mang tingtinggal ka datayo eh. I will uphold. Idi kalmang kabsat. There are times kung pangkam J. Robinson, iggamak ni Kiyon. Igamak, magmag na kami. Kat gaputan na paspas, siyempre, dadakkel ti sakak. Batit J. saka na. Dadakkel ti aksaw ko. Di ka J. mesa nga aksaw ko, talong aksaw king kwa na. Isong ano magda kami kakabsat, hang na makasabay, maidalab ngam iggamak di ima na. Kat no naidalab ni Kiyo ng kakabsat, kayat nakading asawan, guy-guyo daklatan nga naidalab. Ay kakabsat, kastat ado nga Kristiyano, guy-guyo din nakatiapo na idalab ka, di ka mula bumangon ng guy-guyo din nakalatan na. Bumangon ka na kakabsat. Hello? Iso nga nung naidalab ni Kiyon, igamak, kunak, come on, get up, come on, let's walk. Bumangon tuman na magdam. Maidalab tumanan. Hello? Tikari, gatang kat numagnakam ta agdaan ng kakabsat at hanang mayaksaw na kwa di saka na, dadakkel aksaw ko karo, dadakkel di agdaan ng kat maisik karod na, pak, may dalab. But I am holding him. Kasta ti Apo kada tayo kakabsat. I will uphold thee.
tingtinglen na tayo ti Apo. Ket kada maidapa tayo, tingtinglen na tayo lata ti Apo. Ngem biyang tayo iti bumangon. Ibagam ta kaabay mo, bumangon ka sa bangungot mo. Oh. Hello? Fear of failure. Among pa iti may isang fear ti kaduan nga absat, fear of criticism. Right? Anong tot maibaga digiti friends ko no kasto ti aramidek, no surutag ti ibagbagana dahil ti Bible, no surutag DJ na isuro DJ teaching, maipanggap ti kastoy, maipanggap ti kastoy, no surutag dahil anong tulat maibaga ti pamilya ko, dagiti kabagya ko. Apay pampanunutam ngamin di ibagbagadagin ka. Ti apo ti kita hanga isuda. Hanga isuda ti rason ngagbalegi ka. Api isudat dinggam nga rod. Ti apo ti rason ngagbalegi ka, ti apo dinggam ahan na isuda. Na isuda kumat gapo na ngagbalegi ka, ti panagbiag. You listen to them. Nung ti apot gapo na ngagbalegi ka, so you listen to God and listen to His Word and listen to His servant. Because ti apot ti sa una, di ba baan ti panangiwanwan ti adipon na, iti gapo na ngagbalegi ka, ti panagserbim iti apo. Don't be afraid of criticisms. Agasam ta John 12:43. Kita man ta John 12:43. Okay? John chapter 12 verse number 43. Nakunan at tigab saan. For they love, come on. Ijenta verse number 42. Irugim di 42. Okay? John 42. Kunan na to. Nevertheless, among the chief rulers also many believe on Him. Namati dan. Okay? But because of the Pharisees, they did not confess Him. Believer nga aglimlimeng. Adot kakasta nga Kristiyano. Believer no Domingo at amapan makigimong baptis, ngam no Lunes, ilimlimbang nat kinabaptis na. But because of the Pharisees, they did not confess Him, lest they are afraid. Among narigat ngamin kakabsat nga makati relationships, they should be put out of the synagogue. When you go against the culture, when you go against religion, when your direction is in conflict with the culture, when you're following the will of God is in conflict with the people surrounding you, that's when your commitment will be tested. Masuot ka kabsat no kasanot ka committed, ka loyal mo kini Apo. I pray, kakabsat, nga ti kitaem ti panangayat ti Apo king ka. Kat gapu ti ayat na, do not ever betray His love for you. Amen. Hamu ko mga ilibak ti Apo nga nangayat king ka. Hamu nga pagtalikudan, iti Apo nga nangisalakan king ka. Confess Him before men. Not only by words, but also in deed. Oh. Kasla ti arig na deti kapsat kat iti elementary act, ako nung malagip ni Preacher Glenn, ngamin maama kakabsat, no graduation kada recognition, kunana kada kami. Nay, handak ibabain nga mamang mo Tiyan na sa handak ibabain. Hangga dete, numaayabang ka, you should be proud of me. Di ti isuro-suro na kanyak eh. Proud of me. So nga, di ko na naging ide. Numaayabang tanagan mo, halimbawa, all right, with honors, Provi Cadelinia. Okay? And his parents, Mr. and Mrs. Alejandro Cadelinia. Among digiti ubing kat ibain dan nanang da, diretso da mapan di stage. Di da kayat nga mapan ni nanang da nga kadwa da di stage. Ikitiro man pininanang mo kakabsat, kinursing ka puta, kanayon na mapanaglako, kanayon na mapan di taltalon, kada kursing na kat, anang rut kat, isut na ngayat king nga nang pabasa. Amen. Baka grade 2 ka nga rut, hanggang kupot sakripisyo na. At dadakit di nga ti pampanunutom, ti tattao, masaot tao, ibain mo nanang mo. At dadang nga ti pampanunutom, masaot lobong, ibain mo ti Apo. Fear of criticism. Nakita yung kapsat? Kat ko na J43, for they love the praise of men. Amom no apay,
nga handa makapag-stand because they love the praise of men more than the praise of God. Pampanunutan da di panang nasayaat nga ibagati tao, imbes nga DJ, maibagati apot pampanunutan da. Di tayo masaot tao nga naimbag ti pampanunutan da. So nga, they're afraid to offend the world. They're afraid to live because their life might offend, might hurt, might what? Bring some questions. Anong arod? You cannot help it. No asin ka, maikabil ka ti sugat, na mabalingan na apgas. Kasi no DJ asin, naikabil yan ti fresh nga sugat, kat hanan na apgas ta sugat kakabsat, natay siguro DJ nga tao. Ngamno si bibiyag marikna na po na apgas ng kunana, kasta tayo kakabsat. There are times really we cannot always please people because we are Christians. We cannot please the world because we are believers. But anyway, our goal is to please the Lord. Ti goal tayo kat i-please tayo ti ahapo kakabsat. Amen? And when you do that, no isot agmandar ti biyag mo deta kakabsat, nalintag to deta turong mo, pagayatan ti apot maaramid mo. Amen. Amo ipalubos, nga ti sarita ti tao ti agmandar ka. Dapat jay panang please mo ti apo, ti agmandar ta biyag mo, tapno mailintag mo ta panagbiag mo. Fear of failure, fear of criticism, fear of consequences of obedience. No itod ko ti tithes ko, awon to kwarta ko na. No itod ko ti first fruit ko, kasanong to nga rodeto yan. Mabuteng tayo nga agadang ti pamati kasi, hantay ma-estimate what would be the outcome. We want to control the outcome of our decisions. That's human nature. We want to control the outcome, the result, the byproduct of our decisions because if we could not control it, then we lose our, mapukaw tayo DJ kasla stability ti panunot tayo kakabsat. But following God is a step of faith. Amen. Panagadang ti pamati kakabsat, hamo makita amin. Hamo makontrol amin. Ngam ni Apo kontrol na amin. Ni Apo makita na amin. Tilang trabaho, sumurot ka lang keng kuana. Idi ko na ni Apo Diyos kin Abraham, Abraham, pumanaw ka dita. Kat ingkayan ti lugar nga magipapangibaunak keng ka. Ni Abraham nagtulnog di na amot papanan na. Awan GPS na Awan mapa na Awan north, east, west, south na. Ngam basta nagtulnog lang iti Apo. Tati Apo amuna, jay papanan na, nakita na ti masangwanan na, kat saan na ka nga irubo ti Apo, ti Apo ibaon na ka, nasayaat di jay ngay paaramid naging ka. So, Abraham obeyed because Abraham believed God. Amen. Remove that fear, replace it with faith, trust God. Ikinan tayo itay, trust and obey, for there is no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Amen. Kasumdeta kakabsat. So I encourage you mga kapatid. Anyo kitkitan iti left or right. Kitam ti Apo ti pagayatan na, live straight, agbiag kalata. Anyaman dagiti maka-discourage king ka. Te kung nakada kay di Domingo, no kitaam iti tatao ma-discourage ka. No kitam talangam yan tasarming ma-discourage ka. Ti Apo ti kitam. Amen. Praise the Lord. Agpatinggatay di dagapsat. Ituloy tayo tumanen, madaydayaw iti Apo. Every head be bowed, every eye be closed. Heavenly Father, we come to you with thanksgiving and praise. Thank you so much, Lord, for this message this afternoon. The challenge, reminder, and the revival in our hearts. Help us, Lord, to fulfill your will. But there are obstacles, so help us to deal with it, overcome these obstacles in our lives. Tapnon agbalegi kami nga mangiturpos, dagiti impapaaramid mo Apo kada kami. Every head be bowed, every eye be closed. I would like to see that whole screen with the congregation there. Everybody. Dito may isang screen kat iso di congregation, the other screen is everyone. Every head be bowed, every eye be closed. No iti dayti nga bigat. Kat ti pusom na revive. Nariing kat ko na, oh Lord God. Usaram dayti biyag ko nga mangi-promote iti church. I will do my part and I will do my best to advertise, to promote the church. Panginoon, we have the truth. We have the message. We have the good news. People need the Lord. Iso nga, Apo,
I want to give my life to you. Use my life. Usaram ti biyag ko, Apo, nga mangi-promote iti ebanghelyo kan iti trabaho. If that is your prayer today, will you raise your hand? Tayo mo tayo, Imam. Pastor, pray for me. I want God to use my life. Amen. 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 God bless you. Put it down. Pastor, thank you for the message about fulfilling the will of God. There are times in my life na doubt na talaga. I've started doing the will of God, but gaputi adu nga problema kas lagduduak pa nagpatuloy ako no saan. And there are times hang ko mapagbaligyan detoy pastor, detoy panagduada pa nakaupay ti panunot kanyak. But thank you for the reminder of the message. Ngano adu dagiti rason nga agduado ti panunot ko nagpatuloy ako no saan, no ti apo ti kitak dakdakkel gayam ti rason nagpatuloy ak. I mean, Pastor, pray for me. I want to fulfill God's will in my life. Katan ko matiapot kanyak ti fear of failure, fear of criticism, fear of consequence of this. Pastor, pray for me. Raise your hand. Tayong mo tayo, Imam, na that prayer mo. I want to fulfill the will of God in my life. Basit lat biyag tayo kakabsat. Aramidin tayo kumatipagayatan di Apo. While every head be bowed, every eye be closed, I want you to pray a simple prayer in your heart. Hang ko idiktar no na ikararag mo, agkararag ka ti Apo itagat ko nam, thank you Lord. Haanak ko mga agawid, hang ko mamalpas dahito nga service, that you did not make a difference in my life, O God. I admit before you, Lord. I'm afraid of failing. But thank you, Lord. Nga nugayam, syakot, matulid, may tikleb. Iggamam lat ti imak. Tingtinglen naklat ta Apo, uray maidalubak, uray maikaglisak, uray ada pa nagkamalik, uray at times ada pa nagkapoy ko. We are humans, mga kapatid. You know, ngem ti Apo tingtinglen nakalatagam, kayat na nga bumangon ka. Kayat na nagpatuloy ka. The fear of criticism. Ang ti taot pampanunutan because hanga isudat paggapuan ti balegim ni Apo Diyos ti paggapuan ti balegim. So ti Apo ti kita. Again, Lord, thank you so much. At nagsayata that dating a moment where we could reflect on the message, internalize, and bring our hearts to you. You know every heart. You heard those prayer. Nanggag mo Apo, di kita nga karkararag. Kat dawatek Apo, nga tulungam di kita nga kakapsat. Agawid ako maita Apo nga, hanlangan nalag-anan, no di kat nadaan iti dadagsen. Nalag-anan kaputan na ikat di kita'y hanan na imbag nga dadagsen ti biyagda. Nadadagsenan kaputa, makita da Apo, iti pagayatam kat kasapulan nga iburay ti ebanghelyo. I pray, dear Lord, that you continue to bless Preacher Glenn. Tulungam nga makats da amin Apo digitoy nga impart me, Lord God, so that adadapay nga agbunga iti trabahom, Lord. Thank you for giving us the potential, but give us the wisdom to utilize our potential. Yes. Thank you for our Pastor June. Thank you, Lord, for the wisdom. Hami maawatan amin, but agyaman kami ta inikam Apo isuna iti wisdom kat inot-inot nga makita mi digitoy, it makes a big difference. Thank you, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen and amen.